INP channel clear tu te in zain Sipai le vek ule kan channel in lo clear thina kan lom hle mai in comment te po kan lo share zelania kan hnung lo khan pu Biden a president vele ani khatnia impeachment ama chon ngal don ti kan puan kha en la hretwin ka ring impeach tumtu Marjorie Taylor Greene chuan bei atok vele ta chungchang devin kan hret ang kanan soile photanga uluk devin minlong ai thak sak le don nia January ni som nia Joe Biden chu US president somli le parukna ni turin laklu ani dona tuntuma inauguration day hi atum som nga le pakwana aniang Joe Biden laklu ani vele January ni som ni pakhat khian Republican representative Marjorie Taylor Greene chuan President Harlaka impeachment kalpui atum vea hemitan hen in buat saina an kalpui ve meka nisom ni pakhat hian Joe Biden a pai thak na tur le kha thelu ani nga lang Joe Biden a impeach tura hmalakna a om vele big tech zinga Democrats wall out takatan tu Twitter chuan Taylor Greene ni Twitter account hi an suspend vele ta mia mai Twitterin Donald Trump account an suspend chan kha Capitol Hill sa buaina chuawang antia ma se hei Capitol Hills buaina in nam noina nei mia lo Joe Biden a pai thak adu wang main Twitter chuan anon mail madole ta bur mai chuni hi Twitter thu chua chuan Taylor Greene hian tharum thona ti chuak thei ang zongin post a siam ni in an soya ma se chu tianga han ngai koi tur lam hi a post lem lo Georgia election chungchang ero soin Secretary of State Brad Raffensperger le a Chief Operating Officer Gabriel Sterling te chu election fraud amo phurtu ati President Trump account Twitter Facebook le YouTube in an suspend nu khan US lawmaker tam takin big tech te nasazo ka khu akhir andu chhota zela Taylor Greene po hian US Congress chu social media a trong kam zalenna free speech veng him turina norve bokani kan soitua Ramadan pui berin mimal zalenna min pek angin kan ngai dan kan rin na le veizong te kan puang chuak theya danina phalchin ba ka kan che ani ero chuan dan mang bokin min hrem theyani a enga ma social media hovin an huat zong post an mu apiang community standard zom lo an tiringot hi chu a fu chialova social media print media le TV lama po niro se Ramadan puina phalchin hi zalen takin mitinin kan mang turani drama soi chiat na lam pom reng sia drama che that na lam an mu tai tlak thin dan khangai tu in Joe Biden hi tlintir an lo tum hle ti hi a chiang hle ni drama lawyer an na atangin ban tir ani bok Trump legal team an how to pa Rudy Giuliani honorary degree li sakani thu kha kan puang to a hei tuna Trump ukil John C. Eastman chu law school professor atangin an ban vele ta Pennsylvania election thu boya khan John C. Eastman hi Trump legal team mingin adinga tin January ni ruk po khan Capitol Hill sa boina chu ma khan President Donald Trump bula omin thua soi ve bokani heng te wang hian Chapman University President Daniel Strapa chuan Eastman he ban ta ani Eastman a khosak zia hi he zirna in nga na le thil tumne na in person hle maya Chapman University hi zirtir tu pakhat thil ti awang motin soisel oma a om ta ni khremna kaleko mai lo wangin metam takin hlawhchhama min ngai to a kan zirna in hum himnan kati angai ta ani hi Strapa chuan ati thiang zau lam hi mun tina an oma Eastman po hi atho puite hek na wanga ban ani ber big tech ho chu soilo zirna in te thlengin President Trump hi an dorona Trump hnuaia lo thok to zong te thlengin an chui zuya an mahuna tan harsatna tam tak an thlen don ani entirnan big tech hoven Trump staff hluite chu an chhor du don lova nazon na konga Trump hnuaia lo thok to mitam takin harsatna an tok don ti chiang reng
tiang em in zui hi chu an ti lutuk deuh chu ni Lindsey Graham chuan Trump impeachment ti top turin Chuck Schumer a hril Republican Senator hriat hlo tak Lindsey Graham chuan Senate Democrats leader Charles Schumer chu America mi puizinga indai dan na mek apun lun lo nan President Donald Trump impeachment trial kal mek chu ti top turin a hril South Carolina Senator Lindsey Graham hian Schumer hi lekha thonin impeachment dan hi President ding lai laka ramhum himnan chowa man turani a Donald Trump an office chu san nuwa impeach tum na hi ram him na tur ni lovin politics sa phubalak tum na mayani ati heti lai hian Senate Majority Leader Mitch McConnell chuan President Donald Trump chua ma chu Senate in khom ko tumna anei lofa President Trump hini som nia achua kanga a President line an impeachment don lo hrimani chu US Constitution a impeachment chungchang hi provision panni a oma pakhatna chu Article 2 Section 4 chuan President Vice President le civil officer te chu ram phat san na thilte tham na lai mo thil sual lian tham takan ti a thiam lo chantir an ni chuan office atanga pai theian ni ti ani provision dang le Article 1 Section 3 Clause 7 chuan ti hian a soi ve le a impeachment remna hian office atanga pai khak ba ka United States noya office a honor trust emo profit ham that na te andong theilovang ti bak a huam turani lo ti ani Lindsey Graham chuan President hlui hrem tum kher hi chu dan manga hmalakna ni ina langlo atibok House Speaker Nancy Pelosi hian Trump impeachment article hi Democrats ten Senate an thelu huntur ala puang du ri lova atlang zo an ring chia lo poni mai theini Chuck Schumer hian Donald Trump hi president chu theito lo tur hrem adu bera Georgia Senate seat ni anlak belwangin nire lo te nuwa upper house majority leader ani to donani President Donald Trump legal counsel Alan Dershowitz chuan President office chu san nuwa Trump pa ikhak tum na hi Ramdan pui kalania Senate hina pompui turani lo alo ti ve bok Alan Dershowitz hi Harvard Law School professor ania US Constitution chu a hetok view tura ngaila impeachment hian President ding lai bak a pai thatheilo ti khapom top mayango Democrats ho hi chuan Donald Trump president chungin an pai thlaman ta silova in candidate thei to lo tura siam an du ti hi riat hle ani hi kumsang ni le som nia Senate impeachment trial a khan Alan Dershowitz hian Trump alo hum him to a tun Senate impeachment trial ama chon le huna te tunge Truman aman don ala chiang lo parlor website chungchang kha post kan siam to in la theingil em long chumo January ni som pasari khan parlor CEO John Matzi chuan parlor website atangin thuchwa aron nei theita Amazon Google le Apple in an app store atanga an pai khak nu khan parlor chu man theilovina omta a CEO John Matzi chuan heng big tech te hne na let le hi atum lo thu alo soi to khania nimin khan an website a thu chua siamin ti hian a zia kani hello world is this thing on tun hi kathil tum soi chua na hun thata kani parlor app kan siam chan hi min hotu le ngai na tu te lo hriat tan mimal thuruk himna le tong kam zalen na hi social media a hian thil tul takani kan thil tum chu mitin tan thleibik nei lova privacy le free speech zalen taka chen tirani harsatna kan to zong zong hi kan ching felanga hin zawai ta na lo kir le thoi kan tumani mimal zalen na noi bo hi kan phal ngai lovang ti in Matzi hian Twitter chu Amazon partner ani thu asoya diglo taka an app an remove wang hian ko ta an zual ko me kani hatia parlor lo le thoi turalan ta ka wangin Apple CEO Tim Cook chuan an policy an siam rem chuan
Apple App Store parlor hi om le thei thu alo soi ve bok mase John Matsi Twitter mel malian ni mek hian company dangrin Chhanna om atum to lova an pualin server le an app download theina tur nei an tum zo kani ole thlir tu tenin lo beng var pui kan be se ye kan chana lin lo thlir thina wangin kan lo me